ovo svjetlo ima senzor što uhvati kad neko hoda blizu da upali ovo svjetlo. I solarno je. Struja dolazi od sunca. Ima baterija unutra ovdje i puni se sa ovom ovdje. Vidiš? Evo solarna panela, evo svjetlo, evo senzor. I vidiš da možeš ga naštimat kako hoćeš. Sad što sam završio instalaciju i se napunilo 2 dana, pustio sam da se napuni, bilo ugašeno. Sad mogu reći da sam vrlo zadovoljan sa ovim. I ja bi vam ovo preporučio da kupite. Ovo je koštalo 75 maraka u FIS-u. Bile su 2 vrstine. Ova je bila jača, kilovata, malo jača bila. Jeftinija je možda 60 maraka. I po noći je baš svjetljivo. Puno se vidi i pokazat ću vam to. Evo vidite ured skroz mrak. Palio sam svetlo na mobitelu. Sad ćemo vidjeti dok će ono me uhvatiti. Evo vidiš koliko je ono daleko. Koliko je ono posvijetlo. Znači možda je ovo 5 metara možda. Eto vidiš. Ovo baš daleko ovdje uhvati. Ovo ti je možda 7-8 metara. Ovo je baš daleko. Ovo je dobro. Ovo je predobro. Instaliranje ovo nije bilo baš teško uopšte. Najteže je da mjeriš, da imaš svoj način da mjeriš gdje da idu rupe ove za šarafe. To svi imaju svoje stil. Kako tebi paši da to radiš. Vidiš, jedan kabel gore dole. Nema niđe druge kablove. Ja sam snimao cijelu instalaciju od početak do kraja na mom TikToku ako hoćete da vidite do kraja. Ako ti se ne sviđa da je ova panela ovdje, ne moraš je ovdje staviti. Pošto ona dođe sa ovaj produžni kabel i možeš ovo staviti neđe drugo. Eto vidiš. Zaboravio sam koliko je ovo dugo, ali vidi se da ima se malo. Možda ima makar 2 metara. Evo pozadi. Imaš ovdje 3 dugmada da se okreni. Ovo je osjetljivost. Koliko je osjetljivo je ovo. Znači, ako da daleko fata ili bliži. Ja sam skroz ga zavrnuo da bude maksimalno osjetljivo. Ovo je vrijeme. Koliko dugo da svjetlo bude upaljeno. Maksimalno je 60 sekundi. Za sad imam samo za 30 sekundi. Ovo je ako hoćeš da se ona upali samo u noć ili ako hoćeš da bude i po dan da fata senzor da se upali svjetlo. Ja sad imam skoro da bude samo po noći, ured po noći. Kad bude malo mrak, onda će se ono raditi. Ovo volim zato ako neka budala proba da dođe ovdje po noći i da viri, odmah će ovo svjetlo njega uhvatiti i iznenadit će ih, pripast će ih. I kad stavim kameru, uskoro ću staviti kameru, bit će i dobro za kameru. Da kamera da i baš vidi kosu. I ovo je dobro ne samo da ja vidim ako neko proba doći ovdje. Viću i komšije. Možda komšija vidi da se upalo svjetlo i oni te mogu javiti. Ovo je dobro za sigurnost i osjećam sigurnije je, bolje je. Jedna stvar što me malo brine je, i da vam dadnem upozorenje. Na ovaj senzor je bilo kao, ne znam objasniti, kao naljepnica, ali vidi se kroz nju. I ja mislio da se to treba odlijepiti, znaš, nekad bude na primjer na kameru ili na nešto. Moraš nekad skinuti onu, znaš, ako hoćeš da skineš kao zaštita, ali naljepnica. Pa ja počeo to skinuti, ali vidio sam isto kao da su namjerno je stavili da treba da bude ovdje. Pa rekao, možda ja sam pogriješio da sam skinuo to, pošto
Ako kiša uđe u ove rupice, ne znam da li će moći, ali ne znam da li sam trebao to uraditi ili ne, ali vidjet ćemo, eto. A to da znate, vi radite kako vi mislite. Evo kako izgleda odozgo. Vidiš ovi dugmadi ovdje, ova dva. Taj gornji je da se samo ono upali kad senzor uhvati da neko hoda. A taj donji što ima dvije linije, čekajte mi prst, ovaj donji, taj bude svjetlo stalno upaljeno, manje svjetlo. I kad neko hoda, puno se upali, da bude puno svjetlo. A onaj gornji nema svjetla dok neko hoda. Vidiš da nije to nešto strašno instalirati. 4 šarafa, kroz stiropor, ovdje je stiropor. Mislim da postoji verzija od ovih da nisu solarne. Nisam vidio fisu, ali mislim da imaju neđe. Da moraš sa kablom prekopčat na struju. Tako, možda je to bolje da ne moraš računati na bateriju i za solarnu panelu i za sunce. Ali nemam ja sad živaca za to i ovo mi više odgovara za sad. Lakše. Koliko dugo će ono trajati, ne znam, ali za sad sviđa mi se. Hvala vam što ste ovo gledali. Pozdrav, zdravo svima, selam aleikum i kukuriku. Allah majet, hvala vam.